Miakafu Afeto Yesu Kristo tegbe tso mavɔ yi ɖe mavɔ me elabena eya ɖeka koe dze be miatsɔ bubu kple kafu na nɔvi lɔlɔwo fonyewo danyewo ɖetugbiwo kple ɖekakpuiwo kple ɖeviwo kple tsitsiwo katã megado egbe na mi le egbe ƒe ŋkekenyui sia hã me elabe aƒetɔ gave nye kpli wo nu leke bena ŋkekenyui ya hã egasu nye kpli wo si ale bena aƒetɔ atɔ ne gakplɔ mi le eme le eƒe ametakpɔkpɔ mavɔma ƒe asisese la te. Ke gaƒoƒo ya me la, mi le egbeɖiɖi sia sem tso a True Forgiveness Mission Australia. Si ke mi de gɔme le ʋegome bena tsɔtsɔke vava ƒe dɔdasi si ke nye nyanyui hã me le Australia ƒe anyigba dzi. Afi ma ye mi le yeƒe Mawu ƒe gbetakpɔla kple mia nɔvi miaƒe dɔtsɔla si ke ƒe ŋkɔe nye Yesu yo oyira Mawu lolo avɔa dziɖula le eha nyui ma me he ƒe gbese mi le lo. Ke nɔviwo mexɔe se be mi fɔ ke ɖe elabe aƒetɔ ƒe ametakpɔkpɔa ele mia dometɔ ɖe sia ɖe dzi va kpe. Ke eya ɖeka koe dze be miada akpe na le esiwo katã me. Eya ta egbe la abele si ke aƒetɔ ŋutɔ wɔnɛ yo ƒo mi ɖe du be miate maganɔ yeƒe kplɔ kɔkɔea ŋu alebe le gbɔgbɔ ɖeka me le susu ɖeka me eye le aɖaŋuɖeɖe ɖeka me kple enunya kple sidzedze ɖeka me la bena yeƒe nu ɖaɖa nyui si ke nye nuɖuɖu nyui si ke ana be miatsi le gbɔgbɔ me afi akpɔ gbɔdzɔe do ɖe ŋuti la me la egaƒo mia nu ƒu ɖe ekplɔ nyuie ŋuti eye wògaɖa nu nyui ɖe ke mikpɔ be enuwo katã sɔgbe le dzi na mia dometɔ ɖe sia ɖe si ke alɔ ate ɖe kplɔ sia ŋuti le gaƒoƒo ya me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Nɔvi aƒetɔ ye le dɔa wɔm leke ya eye wògave nye kpli nu bena miase nu ɖe gɔme le yeƒe nu nyui si ke wògatsɔ ɖo anyi ɖe miaƒe ŋkume le kplɔa dzi le gaƒoƒo ya me. Eye mi le gbɔgblɔ be xɔse la ye nye xɔse la gbɔgbɔme ƒe enue, xɔse la gbɔgbɔme ƒe nue. La foi est spirituelle. Faith is spiritual. Alléluia. Bible de egɔme na mi be le Hébrewtɔwo ƒe agbalẽ ta amewoe ɖeke kpukpui gbãtɔa me egblɔ na mi le afi ma be ke xɔsee nye dziɖoɖo ɖe enu siwo wokpɔ mɔ na ŋu kple kaka ɖe nu siwo mekpɔ na o la dzi. Ke xɔsee nye dziɖoɖo ɖe nu siwo wokpɔ mɔ na ŋu kple kaka ɖe nu siwo womekpɔ na o la dzi. Nɔvinye, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Faith is a firm assurance of the things one hope for, a demonstration of those one does not see. Hallelujah. Praise the Lord. Novinye.
xɔse agbɔgbɔ me ƒe nue wònye. Nyateƒe nya ye abeleke Biblia de gɔme na mi le Hebrewtɔ ƒe agbalẽ ya me nenea. Be xɔse la enye dziɖoɖo. La foi est une ferme assurance de nu siwo mekpɔ mɔ na nu siwo kpɔ mɔ na kple kaka ɖe nu siwo mekpɔ na o la dzi. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est définie de la sorte. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nyamaye Biblia bukona mi le sema. Kosia enye jidodo me le noa pomo. Gakela ele mokpokpo me be nenema noa le. Elle kwesebe nenema noale ye kareji be mele noa kpo vola e kareji ple wo luvo ple wo ji ple wo gbogbo blibo retore e gota pakpaji vo egbela me dibe na sende comme la fia si ke gome nye be novinye ne enye etrozi Kristo tola. Et de là, c'est nous sia gomen. Elle a au me trona c'est na Christo to. Le intilame. Oh. Que bon, le bobo me fait akbaji. Le bobo fait non meme. Elle a balé si keye o de khosse manami la fille là. Ye se gom ho bela o be nous si me po. Gake ele defia be enumali eye fika numalo le kporo me le nu fom na ofisia ne me le gbola akpo me le nu fom gake maten kpo nu foa o ke ala seya vo maten makpo novi mido la doje simde le Kristo to nyenye fa agbemegbeya. Nenye be nyatefe nyawo nyebe etro le woji metrozi Kristo tola. Xɔse si ke ƒe nuƒo la fia la. Ela nye nu si ke anɔ dɔ wɔm le ewome, ewuametiame. Kaka adore gbɔgbɔ kple luvo kple ŋutilame sia afi wòadze le gota. Nɔvinye. Egbe la, xɔse va trɔ zu nu ka o. Xɔse va trɔ zi ŋutilame ƒe xɔse. Vo xɔse la gbɔgbɔme ƒe nya ye. Nenye be mete mu ɖo xɔse gbɔgbɔmetɔwo la, wo xɔse la ke enye ŋutilametɔ le ɖe. Eye alo axɔnuwo dzi se le ŋutilame voa, mate xɔnuwo dzi se le gbɔgbɔme o. Eye te nenye be ete xɔanuwo dzi se le ŋutila ƒe akpa dzi la, mate makpɔ naneke o. Vo nenye be exɔanuwo dzi se le gbɔgbɔme ƒe akpa dzi la, enuawo la tso le gbɔgbɔme eye woa do ŋuti la bena ate makpɔ wo azɔ. Nɔvinye, medi be mana kpɔ ɖe ŋu ɖeka. Egbe la alo le xixia me godoko la, minya be gbɔgbɔvɔ hã li. Eye ame ɖewo wotsia be yewoasubɔ gbɔgbɔvɔ ma tɔŋgbe. Eye alo wonye ame siwo gbe be womaxɔ Aƒetɔ Kristo dzi se o. Eye wohã le woƒe gbɔgbɔ si ke nye gbɔgbɔvɔ me. Ne nye Kristotɔ anya be gbɔgbɔvɔ hã li. La be gbɔgbɔ nyui hã li. Ke nye Aƒetɔ Mawu ƒe gbɔgbɔ. Eye vɔa hã li. Eta nenye be vɔɖitɔma alo gbɔgbɔvɔtɔma wɔne la, wotoa le gbɔgbɔme ye wɔnɛ. Nɔvinye ma bia se be gbekagbo hã to le gbɔgbɔme kpɔ abe Kristotɔ ene.
eto le gbogome matem to le gbogome o nenye be menye gbogbo mawo ji se le gbogbo fakpaji o ne xɔse gbɔgbɔme tɔme le asi o la matem ase ndeke gɔme kuna o va se ɖe sike me na bia mawu afi atom nɔ gbɔgbɔ ƒe akpa ma dzi nenye be gbɔgbɔme ƒe xɔse le asi o la ala se nuwo gɔme kaba ne gbɔgbɔ ƒe xɔse le asi o la alo gbɔgbɔ sike xɔse ke nye gbɔgbɔ ƒe nya le asi o le me o la ala kpɔ nu le gbɔgbɔ me ala tam de zɔ le gbɔgbɔ me ala tam wɔ nu sia nu le gbɔgbɔ me eye ne wɔ le gbɔgbɔ me ne de zɔ le gbɔgbɔ me ne wɔ nu sia nu le gbɔgbɔ me la enuwo ne wo la do ŋuti la nɔvi yɛ wa do ŋuti la kple mawu ƒe kafukafu ɖeɖe ko amen egbe la ame geɖewo la xɔse ŋuti la metɔe le wo si eya ta wodzi axixe yame ƒe nuwo ɖeɖe ko eya ta nenema ke pastor kple ame geɖewo li egbe wogblɔna be ne dzɔ ga zã woayɔ zã ne ena nu zã woayɔ zã eye wogblɔa ŋuti la ƒe prospérité alo ŋuti la ƒe nunyonamewo xixe yame ƒe nunyonamewo la ye ame geɖewo xɔse gbe ye nye xɔse ke woyɔ be egota xɔse la ma ɖevi nɔ kpɔ gbeɖe o egota xɔse la mana ala se ndeke gɔme le xɔse ke nye gbɔgbɔ ƒe xɔsea me kpɔ gbeɖe o va se ɖe sike ko ala trɔ le edzime blibo yala da si ɖokuiwo hoblia katã na aƒetɔ Yesu Kristo bena na entraîner wo na traini wo eye wa traini wo le gbɔgbɔ kenye eya tɔ ƒe gbɔgbɔ ƒe xɔse ma me ale be ne tsi le gbɔgbɔ ƒe xɔse me la ke na nye bena na adzetɔ dzo va ya la kpɔe elabena nenema wòle lo nenye be adzetɔ gbɔgbɔfɔtɔ gbɔgbɔ kumuni gbɔgbɔ agude gbɔgbɔ egbedeku gbɔgbɔ egbɔgbɔ barabarawo ke wonye eframasɔriri gbɔgbɔwo la ne wole nu wɔm la woya la kpɔe xoxo nenye be adzetɔ le ƒome me la ala nye xoxo nɔvi ye gbɔgbɔ xɔse ƒe xɔse gbɔgbɔme ƒe xɔse ma xɔse gbɔgbɔmetɔe ma la foi est spirituelle xɔse la gbɔgbɔme ye gbɔgbɔmenuwe nye xɔse kape ye ɖevi nɔ le gbɔgbɔme la ado le gota ade fia le gota eya ta nɔvi nye medi be le na se nu ya gɔme gbe ne na di mɔnu ma ne na ke ɖe ŋu miava yi dzi geɖe wu leke ya ne na ga se gɔme wu leke ya elabe enu le ame geɖewo ŋuti tem egbe togbɔ be wole tsetsi gakea enu le wo dzi tem elabe xɔse gbɔgbɔmetɔ mele wo si o ke wo be va mi do gbe la ne do gbe la nu na nyo na o va mi do gbe la ne do gbe la ala tso aƒe va mi do gbe la ne do gbe la ala ɖe srɔ̃ mawu ɖo srɔ̃ ɖe da ɖe xoxo nɔvi nye mawu ɖo nu siwo katã da ɖe xoxo la evi dzidziwo katã mawu ɖoe da ɖe vɔ xɔse gbɔgbɔmetɔ la nɔ asi o ɖe ye nu yiwo katã va gbo la ʋu na o elabe xɔse gbɔgbɔmetɔ la egba kpe sia kpe ekaka nu sia nu egblea nɔnɔme siwo katã nye vivitime ƒe nɔnɔme katã la le ame ƒe agbe me eye ne nye gbɔgbɔme xɔse gbɔgbɔmetɔ la asi o la adzetɔ ma gogo agbadɔ o gbɔgbɔvɔtɔ ke ma tɔ gogo agbadɔ elabena enya be ele ye kpɔ le gbɔgbɔme eye gbɔgbɔ ke nye mawu ya ƒe gbɔgbɔ la etri akɔwu ekele xixia me alo menya wa nenema ye mawu gblɔe na mi ovi nye mawu ne yɔ be nye ma yi ɖe dzi sugbɔ o ke mia yi ɖe dzi tsɔ eye miagase gɔme nyuie ɖo mawu ne yi ɖe mi kem
ke miakpɔ be eyizarema le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen.